Svaki seminar FLP kompanije je edukativnog karaktera. Prvi blok je uvek posvećen unapređenju i očuvanju zdravlja. U tome nam svaki put nesebično pomažu lekari raznih specijalnosti. Iskoristit ću priliku da im se u Goranovo i moje ime, u ime svih nas, zahvalim na svim korisnim informacijama i savjetima koje nam svakodnevno pružaju. Hvala vam. I danas učimo. I to od jedne izuzetne osobe. Ona jako voli svoju profesiju. Veoma voli FLP kompaniju i proizvode. Voli ljude. Voli alternativu. Ima 8-godišnje iskustvo sa FLP proizvodima. Stomatolog je. Na temu FLP proizvodi u stomatologiji govorit će nam senior menadžer dr. Olivera Miškić. Hvala Ireni na ovoj divnoj najavi. Istina je da 8 godina sam u Forever Livingu i 8 godina koristim sve naše preparate, ali i 8 godina ih preporučujem u našoj ordinaciji stomatološkoj zajedno sa mojim suprugom, doktorom Ivanom Miškićem. I mogu da vam kažem da je primena preparata, FLP preparata u stomatologiji veoma jednostavna i veoma efikasna i da veliki broj danas naših pacijenata i sami traže ove preparate jer su izuzetno zadovoljni. Možemo sledeći slajd. Usta su početak organa za varenje i ako hrana nije dobro sažvakana i nije dobro natopljena enzimima iz pljuvačke, neće biti dobro ni svarena i zbog toga, ukoliko postoje neki poremećaji unutar usne duplje ili sa zubima, to može biti uzrok i nekim drugim problemima u organima za varenje. Pored toga, kao što vidite, lepa i negovana usta ostavljaju dobar prvi utisak, što je veoma važno za kontakte, a pogotovo za naš posao. Možemo dalje. Neću vas puno mučiti sa ovim neprijatnim slikama, ali reći ću vam da u stomatologiji danas zapravo najveći problem je bolest koja se zove paradentoza. Ona je nekada bila bolest starih ljudi i nastajala usled starenja, međutim danas, nažalost, sve više mladih ljudi ima problema sa paradentozom. Ona počinje bezazleno, neprimetno, sa ovim ružnim naslagama koje se zovu dentalni plak, koje nisu ništa drugo nego ostaci hrane. Nekada se one i ne vide tako dobro. I te meke naslage vremenom očvrsnu, stvaraju zubni kamenac. Iako je on dugo prisutan, stvara se infekcija, bol, krvarenje, oticanje. I ukoliko dozvolimo da ta infekcija ide dalje, ona se sa mekih tkiva prenosi na kost i u nekim podmaklim fazama može da dovede i do migracije zuba, a na kraju i do gubitka zuba. Možemo dalje. Šta sve utiče na nastanak paradentoze? Evo ovako, kao što sam rekla, dentalni plak, odnosno meke naslage, zatim zubni kamenac, anomalije zuba, mehanička i hemijska oštećenja, poremećaj žlezda sa unutrašnjim lučenjem, kao što su dijabetes mellitus, neka obolenja krvi, prisustvo toksičnih supstanci kao što su olovo, bakar, nasleđe, meka i neadekvatna ishrana i starenje. I kao što vidite, među prvim faktorima nalaze se naslage, znači ono što je od presudne važnosti za sprečavanje ove bolesti je higijena. I kao što vidite ovde na kraju, meka i neadekvatna ishrana je takođe uzrok. Znači ovde na ove dve tačke mi možemo sa našim proizvodima jako puno da utičemo u prevenciji, znači da sprečimo ovu bolest, a isto tako i da olakšamo kada ona već nastupi. Možemo dalje. Kada je u pitanju higijena, prvo što ćemo naravno ponuditi, to je naša pasta za zube. I ja sada, posle 8 godina iskustva sa ovim preparatima i naročito sa ovom pastom, mogu zaista slobodno da kažem da je ona jedinstvena na tržištu, a ja ću vam to i argumentovati.
Naime, naša pasta za zube sadrži prirodne aloine enzime i prirodan antibiotik propolis i ovi aloini enzimi na jedan prirodan način otklanjaju one ružne meke naslage, rastvaraju ih i sprečavaju nastanak zubnog kamenca i na taj način prirodno dovode do čišćenja i beljenja zuba. Pored toga, propolis naravno sprečava infekciju i u zubnoj pasti nalazi se jedna materija s kojom je ona stabilizovana, opet na prirodan način. Ta materija se zove karagen i dobijena je iz crvenih algi. Velika polemika vodi se oko nedostatka flora u našoj pasti za zube. Forever Living, kada proizvodi proizvode, on strogo vodi računa da se ni u jednom proizvodu ne nađe nešto što bi moglo biti štetno po zdravlje. Znači, sa razlogom je izostavljen flor i reći ću vam zašto. Flor spada u halogene elemente, to su nagrizajući elementi, kao i hlor. Znači, flor kao takav agresivan element bi uništio ove fine enzime aloine i zato naša pasta ne bi imala takav efekat kakav ima. Pored toga, danas ćete naći veliki broj studija unazad 10 godina i više, a danas sve više se govori i o sistemskoj štetnosti flora po ceo organizam, naročito na nervni sistem, ali ja se sada neću tu mnogo zadržavati. Hoću da vam kažem da mi imamo danas i naučni dokaz da je naša pasta, odnosno pasta Forever Livinga, jedinstvena. Naime, ovde vidite časopis Dental Tribune, koji je međunarodni časopis koji govori o dostignućima u stomatologiji. Taj časopis se prevodi kod nas i 2008. godine on je objavio jednu naučnu studiju i to je bilo prevedeno i na srpski jezik. Radi se o naučnoj studiji koju je sprovela grupa naučnika iz Indije, grupa profesora sa klinika za preventivnu i dečju stomatologiju. Oni su radili jednu komparativnu studiju u kojoj su uporedili dejstvo ove paste za zube i dve poznate komercijalne paste za zube. Oni su i naveli njihove nazive, ali ja sad to neću navesti. Dakle, uporedili su antimikrobno i antigljivično dejstvo ove tri paste. To su radili in vitro, odnosno u laboratoriji, u laboratorijskim uslovima, na 7 sojeva bakterijskih, odnosno na 5 bakterijskih sojeva i 2 gljivična soja. Testirali su dejstvo ove tri paste. I došli su do zaključka da naša pasta za zube je jednako efikasna kao i ove dve komercijalne paste za zube, iako nema u sebi flora. Šta više, ovaj eksperiment je pokazao da je naša pasta za zube u jednom soju, gde se nalazio Streptococcus mitis, inače jedan od važnih uzročnika karijesa, pokazala signifikantno jače dejstvo u odnosu na ove druge dve paste za zube. Sami naučnici iz Indije i profesori koji su radili ovu studiju, a ponovili su je 6 puta u laboratorijskim uslovima, da ne bi došlo do tehničkih grešaka, oni su sami zaključili, znači u njihovom radu, u zaključku stoji sledeće, da pasta za zube, znači isključivo ova naša pasta za zube, ima tako dobro dejstvo zahvaljujući sastavu aloe vere i to prevashodno antrakinonima, saponinima i enzimima iz aloe. Tako da mi danas imamo i naučni dokaz o izuzetnom kvalitetu ove paste za zube i mogu da vam kažem da ljudi koji se tretiraju i leče na holistički način, to su najčešće homeopatski pacijenti, vrlo često traže pastu bez flora. Prema tome, mi zaista imamo da ponudimo kvalitet. Idemo dalje. U ličnoj higijeni uvek preporučujemo, pored paste za zube, Aloe First i Aloe Jelly.
I kada to preporučujemo? Posle otklanjanja mekih i čvrstih naslaga, što znači posle uklanjanja kamenca, zatim za zaustavljanje krvarenja, oni deluju antiupalno, antiedematozno, odnosno smanjuju otok, kod raznih povreda u usnoj duplji, zatim nakon uklanjanja obilnih protetskih radova, znači kod skidanja mosta kada dođe do krvarenja, kod afti, kod herpesa, znači za bolju epitelizaciju i kod teških promena kao što su ovi stomatiti. Naime, mi preporučujemo da se ovaj gel utrlja u desni i ako se utrlja u desni, vi to možete koristiti i preventivno, gel, zahvaljujući sastavu aloe, će učiniti to da desni budu čvršće i da se brže regenerišu. Možemo dalje. Frst je, ja često kažem, remek delo naših proizvoda i zahvaljujući stručno odabranoj grupi biljaka koja se nalazi u ovom preparatu i zahvaljujući sinergičnom dejstvu ovih biljaka, frst ima izuzetan potencijal i snagu da čuva integritet sluzokože, svake sluzokože pa i sluzokože usta, da smanjuje bol, da smanjuje otok. Kako on to radi? On to radi zahvaljujući ovom sastavu. Pored aloje i pored propolisa nalaze se ove biljke, kao što su neven, koji inače je poznata biljka da zaustavlja krvarenje, naročito iz dubokih rana. I mogu da vam kažem da sam pre nego što sam se upoznala s preparatima Forever Livinga koristila u svojoj praksi stomatološkoj čistu tinkturu nevena. Danas koristimo frst u ordinaciji. Zatim majčina dušica, koja je poznata po tome što ima antigljivično dejstvo. Kamilica, svuda u našem narodu poznata po antiupalnom i antiedematoznom dejstvu. Eukaliptus, koji ima dezodorirajuće i antiseptično dejstvo. Zatim pasiflora ili Hristov venac je poznata po tome što umiruje bol nerva, znači antineuralgično. Žalfija, svi znate kako je žalfija blagotvorna, koliko je važna da smanji upalu i otok na sluzokoži. Đumbir je začinska biljka, ali izuzetno zdrava biljka, koja je u kineskoj tradicionalnoj medicini se puno koristi između ostalog i za smanjenje bola u koštano-zglobnom sistemu i za smanjenje bola zuba. I boražina ili borago officinale radi na dobroj prokrvljenosti. Znači, zahvaljujući ovom stručno odabranom sastavu, frst ima tako moćno dejstvo i mi ga vrlo često preporučujemo. Možemo dalje. Sada ne bih da vas zadržavam ovde mnogo sa naučnim stvarima, ali hoću da vam samo objasnim na ovoj slici. Zub se inače nalazi u koštanoj, vidite ovaj presek, zub se nalazi u koštanoj čašici, znači u kosti, i on je za kost vezan sa ovim poprečnim vlaknima. Znači to su kolagena vezivna vlakna i kad ona počnu da stradaju, nastaje paradentoza. I šta mi možemo da preduzmemo da bismo sprečili ovu bolest i da bismo sprečili degeneraciju ovih vlakana? Mislim da možemo puno toga da uradimo. Može sledeći slajd. Prvo sa našim napicima. Ja sam danas malo spomenula sastav aloe vere. Pored antrakinona i drugih hranjivih materija, u aloji se nalaze i aminokiseline, lizin i prolin, koje su direktno odgovorne za očuvanje ovih kolagenih vezivnih vlakana. I zato je dobro piti aloju i u prevenciji, a i kada paradentoza nastane. Zatim, brusnica u beri nektaru nije samo dobra za zaštitu sluzokože mokraćnih puteva, nego izuzetno dobra i za zaštitu sluzokože usne duplje, kao i bioflavonoidi iz našeg pomestina. Molim sledeći slajd. Da bi imali jako vezivo i jaka kolagena vlakna, apsorbent C vitamin koji učestvuje u sintezi i u produkciji kolagena,
Beta-karotini iz našeg A-beta kera, izuzetno važni za desni i za vlakna, kao i omega-3 iz Arctic Sea, koja, pored toga što je važna da ojača vezivno tkivo, ima i antiupalno dejstvo u koštano-zglobnom sistemu i u mekim tkivima. Možemo dalje. Ovo je jedan preparat koji je izuzetno važan u prevenciji paradentoze i kada već bolest nastupi. Naime, hijaluronska kiselina i hondroitin sulfat se nalaze u svakoj ćeliji u vezivnom tkivu, hrskavici, tečnosti za podmazivanje zglobova, kostima, krvnim sudovima i u sluzi, odnosno u mukusu. Mi imamo preparat Active H koji ima visok procenat hijaluronske kiseline i mislim da možemo da budemo izuzetno ponosni na ovaj preparat. Naime, reći ću vam, u stomatologiji mi smo stalno, svakodnevno bombardovani raznim preparatima na bazi hijaluronske kiseline, ali oni dolaze u obliku gelova koji se utrljaju u desni i proučila sam sve što sam dobila od materijala. Mogu da vam kažem da procenat hijaluronske kiseline koji se nalazi u tim gelovima je daleko manji od procenta koji se nalazi u ovom preparatu Active H. Pored toga, ovaj preparat je dobijen i hijaluronska kiselina je dobijena specijalnim tehnološkim postupkom, tako da mi u preparatu imamo nisku molekularnu strukturu i zahvaljujući kojoj mi možemo da pijemo ovaj preparat i naš digestivni sistem može na dobar način da iskoristi hijaluronsku kiselinu. U ovom preparatu nalazi se i đumbir koji sam već spomenula, odličan za bolove nerva, odličan za antiupalne procese u koštano-zglobnom sistemu, i kurkuma, jedan začin, ali začin i lekovita supstanca, našto je poznata u ajurvedskoj medicini, po izuzetno jakim antioksidantnim moćima i sposobnostima da prokrvi tkivo. Znači, Active H je jedan od moćnih preparata za borbu protiv paradontoze. Možemo sledeći slajd. I naravno, naši prirodni antibiotici kada infekcija već nastupi u usnoj duplji, kao što su propolis, koji stimuliše lučenje prirodnog interferona i borbu protiv virusa, Echinacea, koja takođe stimuliše te limfocite i makrofage i inhibiše hijaluronidazu, odnosno enzim koji često luče bakterije i tim enzimom rastvaraju našu sluz, odnosno naš mukus. Prema tome, Echinacea je i u ovom smislu jako dobra da zaštiti našu sluz u usnoj duplji. Ako imamo očuvanu sluz i mukus, naša sluzokoža će biti intaktna i neće moći bakterije, gljivice tek tako lako da je napadaju. I naravno, beli luk kao još jedan od prirodnih antibiotika. Možemo dalje. Herpes simplex, koga izaziva ovaj virus herpes simplex, je čest problem u stomatologiji i vi ste se sigurno često susretali sa ovim problemom. Mogu da vam kažem da često vidim ove infekcije kod male dece i kod male dece ova infekcija poprimi jedan veoma nezgodan karakter. Viđala sam da prosto cela usna duplja bude prekrivena ranicama i ta deca onda ne mogu po 3-4 dana da jedu od bolova, niti nešto da piju i to je vrlo nezgodno. Mi smo vrlo često, gotovo uvek u ovim situacijama preporučimo tuširanje usne duplje sa frstom i premazivanje sa našim aloe dželijem. A ukoliko je ta infekcija lokalizovana kao na ovoj slici, znači ako se nalazi samo na usni, onda je lips zbog svog sastava tu neprikosnoven. Sa lipsom sam imala i svoja lična iskustva kada je u pitanju herpes. Zaista on zbog dobrog sastava aloe i jojobe zapravo spreči razvijanje herpesa i dobijete jednu abortivnu formu. Znači, umesto da vam traje herpetična infekcija 7 dana, imat ćete 1 dan, što je velika stvar. Naravno, ako je herpes uzeo maha,
znači ako se naselio dobro, odnosno ako pravi česte probleme, onda moramo te probleme rešavati korišćenjem i drugih proizvoda, kao što su aloe vera gel ili aloe vera berry nektar i naravno absorbent C i echinacea biljka koja je izuzetno moćna u borbi protiv virusa, pa i protiv ovog virusa. Možemo dalje. Candida albicans je još jedan problem koji se često vidi u stomatologiji u obliku vrlo neprijatnih, belih, sirastih naslaga u ustima i sa tim problemom se često susreću i bebe i mala deca i naravno i u ovoj situaciji koristimo aloe first i aloe vera jelly za lokalnu primenu. Međutim, danas je Candida uzela maha i možemo slobodno reći da mi danas skoro da imamo epidemiju Candida albicans zbog toga što se naselila, što često naseljava creva i pravi velike probleme, ne samo u usnoj duplji, već i druge probleme u organizmu. I kada se to desi, naravno da je važno koristiti proizvode koji će podići imunitet i koji će promeniti crevnu floru. Na prvom mestu naš probiotik sa 6 probiotskih bakterija i sa bilion spora, izuzetan probiotik. Zatim aloe vera gel, omega 3, Arctic Sea omega 3, veoma važno u borbi protiv kandide, i propolis i garlic, odnosno propolis i beli luk, prirodni antibiotici koji imaju i antimikotično dejstvo, odnosno antigljivično dejstvo. Možemo sledeći slajd. Problemi sa viličnim zglobom. U glavi postoji jedan zglob, to je vilični zglob, i on se nalazi upravo na ovom mestu gde pokazuje ovaj dečak. Znači, tu je vilični zglob. Susretali smo se sa ovim problemima u praksi ne tako često, ali problemi sa zglobom, sa upalom zgloba mogu da budu zaista neprijatni. Ljudi u tim situacijama ne mogu da otvaraju usta nekada više od možda pola santimetra, imaju jake bolove i ne mogu da jedu, ne mogu da piju. I mi u stomatologiji ono što možemo da im pružimo su antibiotici koji suštinski zapravo ne menjaju tu stvar i određene vežbe. Zanimljivo je da kada sam počela da se bavim Forever Livingom pre 8 godina, u našu ordinaciju je došao jedan momak koji je upravo imao taj problem i on je uzeo našu MSM kremu, odnosno MSM gel, odlučio se samo za to i mazao je zglob. Već posle 2 dana je osetio ogromno olakšanje. Naravno, koristio one vežbe koje smo mu preporučili. Tada sam imala prilike u stvari da se upoznam sa veoma brzim dejstvom ovog MSM gela. Naravno, u ovim situacijama dobro je predložiti i preporučiti Forever Freedom, znači naš sok koji ima u sebi sumporasta jedinjenja koja će smanjiti bol u zglobu i smanjiti infekciju. I pored Forever Freedoma minerale, kalcijum i naturmin koji su izuzetno važni i za jačanje koštano-zglobnog sistema uopšte i vilice. I naravno omega 3 koja je takođe važna za prokrvljenost i za smanjenje upale zgloba. Možemo dalje. Pre nego što vam kažem nešto o hiruškim intervencijama, setila sam se još jednog primera iz prakse s kojim sam se susrela na samim počecima rada sa ovim našim proizvodima. Naime, u ordinaciju nam je došla jedna devojka sa jednim problemom na jednom umnjaku, sa teškom infekcijom koja je iziskivala da se radi tretman korena zuba i ja sam snimila zub i pogledala, međutim, s obzirom da se ta infekcija proširila iz korena na kost, na donju vilicu, a radilo se o osmici, znači nismo mogli to da operišemo, hiruški da rešimo. Ja, bez obzira što se borimo za svaki zub, nisam davala puno nade da ćemo tu nešto rešiti i tako sam je rekla, pokušat ćemo da radimo, ali
Vidjet ćemo, ako ne ide, zub ide napolje. Međutim, ona je pored tog problema sa zubom došla i sa kragnom oko vrata, jer je imala povredu pršljenova u ovoj vratnoj regiji i veoma teške bolove. Išla je na fizioterapiju i ja sam je predložila da počne da koristi, znači zbog problema sa kičmom sam je predložila da počne da koristi Freedom, Arctic Sea Omega 3 i naš B12. I ona je to prihvatila, vrlo brzo je lepo reagovala, bolovi u vratnom delu kičme su se smanjili. Mi smo nastavljali naš tretman zuba koji je trajao nešto manje od mesec dana. I ono što je zanimljivo, taj zub je bio rešen, bez obzira na vrlo tešku putridnu infekciju koja se spustila u donju vilicu. I dan danas taj zub je u redu. I ja sam apsolutno sigurna da je rešenje te infekcije zuba i vilične kosti išlo tako dobro zato što je pored tretmana koji sam je pružila klasičnog stomatološkog, ona koristila i ove proizvode Freedom i Omega 3, jer su oni takođe smanjili upalu u kosti. Eto, to je jedan od primera vrlo zanimljivih, bar meni. Ono što često radimo u stomatološkim ordinacijama, pa i u našoj, su naravno hiruške intervencije. Moj suprug je oralni hirurg, tako da je to svakodnevna praksa i posle hiruških intervencija, a vrlo često i pre hiruških intervencija, takođe preporučujemo silinu naših proizvoda. Ono što je neminovno da čim se završi hiruška intervencija, prvo što radimo, stavljamo obloge od frsta. Frst je uvek otvoren u našoj ordinaciji, aloe vera gel je uvek otvorena u našoj ordinaciji. Znači, odmah na licu mesta oblozi od natopljeni frstom, znači gaza natopljena frstom, odmah se stavlja na ušivenu ranu zbog svega onoga što sam već spomenula, zbog dejstava koje frst ima i naravno preporučujemo ljudima kada odu kući da nastave tretman i sa frstom i sa dželijem. Međutim, naravno da je dobro u ovim situacijama i često pacijenti prihvate i imaju dobro iskustva da koriste aloe berry nektar, da koriste A-beta care koji će ubrzati regeneraciju i naše prirodne antibiotike, ali ono što je remek delo i što je zapravo poslednja reč nauke koju je Forever Living uvrstio u svoje proizvode, to je L-arginin, odnosno naš RG+, jedan izuzetan preparat koji izuzetno dobro radi na prokrvljenosti tkiva i zahvaljujući tome ima moć da omogući brzu regeneraciju i brže zarastanje rane. I zbog toga je on u ovim situacijama neprikosnoven. Možemo sledeći slajd. I na kraju, naš narod kaže bolje sprečiti nego lečiti i ukoliko želite da imate zdravlje, morate misliti na vreme. Moramo razmišljati o prevenciji. Ukoliko želite da vaša deca imaju dobro zdravlje i da imaju zdrave zube i zdravu usnu duplju, preporučite naše kice bogate bioflavonoidima. Krenite što pre da deci perete zube sa našom pastom za zube, zato što nju mogu slobodno da progutaju. Ona je potpuno prirodna, nema teških metala, nema ničeg lošeg u toj pasti. Deca mogu slobodno da je progutaju, što često rade sa godinu dana. I krenite sa frstom preventivno, imaće zdrave desni i zdrave zube. I ja vam želim puno zdravlja i želim vam da zdrav i lep osmeh krasi vaše lice. I želim samo još jednu stvar, da se zahvalim mom prijatelju i menadžeru Siniši Blaškoviću, bez koga ova video prezentacija zaista ne bi izgledala ovako. Hvala, Siniša.